ب. جیانا جواکی جیانا جواکی تاوی کو تیگینه که گلکی بسیطه وکه تیگینا بنگهین آتواهی زانستان تیگینه که دوی وره دیار کرن. تاوی کو گلکی تیب کارانین بره واجی یقینان تیگینه که مروف هی نگیشتی معنی اوه. ام نزانن جیانا جواکی چیه؟ اگر مزانو بیا امی ببونا پارزوان جیانا خویا جواکی یا دبن سیستمن هگومونیک ده هاتیه پارچه پارچه کرن. ده جیانا جواکی ده نزانیاری جهالت سروره. جخواد ده قطب دجبر ای جیانا هگومونیک ده جیانا که جهلانه هیه. اگر پرده این جهالت بسر جیان جواکی ده نکن، سیستمن هگومونیک نکارن دوام بکن. از کاراکتر اضافی جیان البرچاوان بگرم و حول بدم جیان جواکی تعریف بکم. بری پیشی دوی از ببیجم جیان لهر دوری وکهو بسیونور مونوتون و یک نساک نینن. وقتا جیان اضافی تی گوتن، جیان که بتنی او تک تی ifade کرن. تکیتی وکه تی زانین و وکه دوی بزانین گردونیتی رد ناکه. نه بتنی تکیتی نجی بتنی گردونیتی هیه. تکیتی گردونیتی دوالیته که بقاسی معنی ماده تنه قبول کرن. تکیتی نه به گردونیتی پیک نای. هر تک بی گردونی نکاره بجی. جبو باشتر وره فهم کرن دکارم میناکه که بدم. بسدان گلن جدا یک بی یک تکن. لبل جبو اف تواهی گلان وکه گل بینه بناف کرن آلیه کیوان ای هفپار هیه. اف آلیه وان ای هفپار گردونیتی وان ifade دکه. ده تواهی جور بجور کرنا گردونه ده اف رزک لسر کاره. من دبشم پیوندیدار ای پارزنامه خود حودا بو جیانا جواکی دناوا دیروک و جور بجوریا ویده پیشکش بکم. لو ما از دوباره نکم بتنه ببیر دخم. با آوائه کی چیروکواری دوگوتنا سرحاتیا مروو دفکر آنگو هومو ساپینس ته پارا راستی گلکه و بگشتی اوگوتنا تی قبول کرن بکرتی وهایه. تی تخمین کرن که بریا 200,000 سالان روشات آفریقای جیایه پشتر جدایی که بویه و تی تخمین کرن که بریا 50,000 سالی جی گشتی زمان سمبولان بخلاصبونا دما داویا قشایر آنگو بریا 20,000 سالان لقونتارا چیاین تورو زاگروسی جواکا بری جوتکاری دردکوه و تخمینی جبریا 15,000 سالی او پیوه نظام کی جیانا جواکی جوتکاری قبیله‌ای و نچیروان برهفکران نباتگیهایان دزک هفده پیکانیه. لوی شواز جیان یوکا جواکا گون جوتکاری پیشکت دما 5,000 سالی یا شهرستانی ناوندی جی زده بو. جواکا گون جوتکاری و جواکا بازار، بازرگان، زناعت و پیشسازی وکا دوالیته که حتی روژامه ایرو من بحثا وکربو و من حودا بو بخطین سطور آنجی وکا دم دورانم پیشکتنا جیانه که هگومونیک آب باندور و بیجم. مدبشا بری ویده بحثا قوناق اوروپا یا 500 سالین داوی یا وی چند هگومونیک کربو. اشکره که جعالی پیک هاتن او گهشتناوی حتی جعالی پیخیرتنگی و ین آوابونه وکا بنگه لسر و چانده مهر جواکا روشلاتا ناوین هیه. جواک او چاندا من هولدا معنی و راوه بکم اوه. تکیتین و گلک بن و یکش تکیتین و ین گرینگ مدرنیته اوروپای پیک بینجی جعالی دم و مکان و کاتگوری کرن و بمجرد کرنه که تکا تکیتیان هر تم ممکنه. روشا جواک وکا تکیتیه که جیانا جنس مروف دیار دکه. تکیتی و جداهی دنابرا جیانا مروف لروشلاتا ناوین و جیانا مروف لافریقای ده اوروشا جواک دیار دکه. نجات آنجی خصلتین دن این فیزیکی دیار کرنینن. اگر فرد مروف ای به جواک زو نمره و نبه مروف زانه یه بتنه و ببه جره کی بزمان اشارتان دپی و یه نزی حیوانان. مروف به جواک آنتی مروفه. آویتنا مروف کی دروی جواک مروف به جواک وره هشتن جبو مروف کی جزای هری مزنه. مروف تواهی هزا خوش جواک دگره. آستا هری پیشکت یا زانستان و زانیارم با آستا جواک و گریدایه. مروف جیانا جواکی وکه فنومن و چندایتیم بسیط این فیزیکی بحثی بینه اف خیانتا هری مزنه که پوزیتیویزم بمروف رکریه. گیشتنا آستا جواکا مروف بتنه وکه پینگا وکه گردونی دکاره معنیدار به. ام خصتین کارکتریستیک این بنگهین این جیانا جواکی وکه پینگا و گردونی ریز بکن. 1. جواک وکه دیروک کومن مروان به میلیونان سالان لمکان زور و زحمت ده انجام هودان تکوشین مزن به ایش و علم ده کومن تک این پیشکتی پیکانینه. هن مکان و دم جبو جواک جقوناغه که چپی قوناغه کدم بکن برولکه دیار کر رابونه. 2.
Civak weke dîrok jêre asteke me jî divê. Asta me jî cinsê mirov civakbûna wî diyar kiriye. Civakbûnê jî ev asta me jî di rewşa zihniyetê de neçarî xebitandin û pêşketinê kiriye. Xwezaya civakî avahiyeke nerm a asta zihniyeta wî pêşketî pêşkeş dike. Sê. Ziman ne bi tenê amûrê zihniyeta civakî ye. Di heman demê de hêmanekî avakirinê ye jî. Ziman yek ji xisletên bingehîn e ku pê civak heye. Weke amûrê mejiyê kolektîv, nerimbûna xwezaya civakî pir bi lez pêş de dibe. 4. Şoreşa cotkariyê di çanda madî û manewî ya civakê de şoreşa herî bikok a dîrokê ye. Civaka mirov weke bingeh li dora cotkariyê şikil girtiye. Mirov li civakeke bê cotkarî nikare bifikire. Cotkarî ne bi tenê pirsgirêka debarê çareser dike. Di serî de me jî ziman, şênî, rêveberî, bergirî, parastin, cîhwarbûn, dîn, teknîk, lixwekirin û avahiya etnîk da amûrên çandî ên bingehîn ên madî û manewî de rê li ber veguherîn û pêşketinên bikok vedike. 5. Ji ber ku jin di domdarkirina civakî de xwediyê hewdana zêde ye, li gorî mêr di civakbûnê de bi rola sereke radibe. Anîn, mezinkirin û parastina zarokan di hêlek û civakbûn li ser rêya dayîkiyê pêş bikeve. Civak bi giranî nasnameya jin dayîkê hildigire. Di bingehê ziman û dîn de hebûna hêmanên mêtiyê vê rastiyê piştrast dike. Di civaka gund cotkariyê de deng û nasnameya jinê hêza xwe diparêze û dewam dike. 6. Xwezaya civakî bi xwe exlaqî û polîtîk e. Exlaq nîzama rêzikên civakê, polîtîka jî rêveberiya wê diyar dike. Exlaq nîzam û mayîndebûna civakê, polîtîka jî pêşketina wê afrîner pêktîne. Mirov nikare li civakeke bê exlaq û bê polîtîka bifikire. Dejenerebûna di asta exlaqî û polîtîk de bi pêşketina her cure koletî û newekeviyê re di zik hevde pêk tê.